gedong ini teman-teman nih. Di ondel-ondelnya mau naik angkot nih teman-teman nih. Tadi itu ondel-ondel digedongin teman-teman. Nih teman-teman nih. Ya, yang mau naik angkot sini nih. Rambutnya merah putih teman-teman, tuh nih ondel-ondel mau ditaikin ke atas angkot nih teman-teman nih. Tuh teman-teman tuh mau ditaikin ke atas angkot. Bajunya robek, Gun. Putar. Jangan lupa subscribe channel Jidan AM Betawi. Jangan lupa subscribe channel ondel-ondel Al Murad. Mantap. Tuh. Jangan lupa subscribe channel Jidan AM Betawi. Kita mengikuti dengan album Betawi. Mantap. Kasih udah nonton video Jidan AM Betawi.